Tauni ya Mikindori nerigeri kuguneka bukatha kumania na mubango jwa kumibangania bobweru bobwezete kenda kinya gutethia kurwana na gukindana na kwigara kwa ruji ruria rwithagira rukioneka gutonya kinya nyumbene cia antu tauni-ini iu. Mubango jwa mweru jwa tauni iji nirurikitie kumira na akari ni bakwirigira kumaruka kinya marine gia ntukone iti kuraja. Mukiri wa Mithika katuechio. Kwa miaka kithumba nende akari na biashara ba Mikindori tigania Central baithirite baithi nene chio taro nyumba chiao amwe no talatara tia kunokirwa indoi na kuthukangirwa into biao bia nduka kumania na kunoka kwa muku utaro yu yete kuma stage anto yethera yuiti nusu rweta anjera inge yonda yoke anjera emwe ko umo yonda yoko magira yoke na yoke mbloka karabati ni tumete anto ba Mikindori bakethwa bena asara nene na aru atugwiritwe muno twa akari ba Mikindori ingugiria gavana wetu Bishop Kawira Mwangaza atwitirite no nto kukurukira kukunurwa kwa drainage jeje roje ro rwingi rutumba gutonya ndukene chetu ithuke into bietu. Mikindori twere na thina nene sana na itukuona mama ngugini kabati obura ugire na tuicokairi nya mheshimiwa Kaimbo nkatho na inya sana no ntunageretie kuona is part of us na atuthirire thina imwe ya icha drainage tukuiboya no ntobwa ngwira na nibwega ambire turite ndene tauni yetu Mikindori ngwete Mikindori tauni ita nene lakini tha iro twite kuona manto amega at least tha drainage chetu che kurugurwa na tumucokere nkatho muno batu on behalf of anto ba Mikindori no ntobo turikana na twirende kumusupport kinjera chionthe ira akethera akienda kiruritu ngwibwetu nende baina gintu kia kuwirirwe nyumerwangirwa biashara thirikari-ini kaunti Meru batungiretwe ni abisha munene James Mutia kwambiriria kutheria mitaro yokulukia rui. First aid sawa ile mpango iko kwa plan, tuko na mpango kubwa kuona ya kwamba watu wa Mikindori wamekaa vizuri. Ito kwenda kwa ya town ya Uma town yongwa na etemea kwa town tena ubango na tena plan. Bakiaria atongerie batauni area town administrator amwe na MCA Julius Mireti Kaimbo. Mikindori town ya twire garia ke town ya twire tagani itewe itere ringi muno. Thaini ni kubwithirwa plan. Mikindori town plan ere almost final stage. Etiarogete wita assembly ya approve na MCAs kenda ya plan implementation ya njiriria na gavana wetu Bishop Kawira Mwangaza aina kiroto gena na mnoge Mikindori kewagisha Mikindori ni uginya status ira ciendeganite cia town barabara iruoke nyuma karabati chegoro njega ndrone njebu ithio njega ngoroba cia njewitia obichi cia recreation center cieye cia administration cia county cieye na kwethe kuna stadium kwethe kwena naro korwa atawa yani town ni develop rata cia tatia ikora ko plan yo ya chief uga ye 99% na ndinama next month ikagazitwa yekirwa ngathetine kona ni kuthiria ngwe barabakite karabati cio chewaita ndukene cio ikainga ara mutolo bati kuritirwa no mwanka tuye plan to change kenda tuye karabati bobwega kwa nkoromba babe na baingite karabati cietu bamenyetu ita kubuitha mubango ya guchitharia kenda twikira karabati bobwega rukoro tu flow sio Mutia ati ulikuringa siasa cia kaunti Meru na kinyatigania isti na ngaba nayo kanyarite ngwe kwena bange bo mweketha ibwize bampeketho bawa eketha o ibuka na ngaba na eketha bwe imbi bo mwekethera kethe senator Meru itwa muringire kura na ngwe na ngwe kikatiba ngwe ambera ya senator ikuona mahitaji kana ambi kuma na kithika na yathika na MB account la itronge la ambi thika nene muntu ambere kupinga murandi yu iseneta wambi ndiketho kupinga mbeji tike imbi kwa no kwenda kwa oversight ko oversight ruo imbi kwa oversight bere seneta bati kuagisha mbeji kwethia atia ruo yetu na meri na utimbia chethia atia number 2 turenda kuongerera nkulukia milioni 600 ila bati kuya nariko na jona ara ingire ene mbio ga ko oversight ngoe ya oversight uringana katiba ingoe ya mbi account MCA sawa endeka seneta kwenda kuyokia ngoe ya Kaimbo Mikindori ne toraetia wanyuma no ndo bandu ngitora ariko utejije bulu ya ndo beto kore mundu tora wa kedando kweko oketho tengo ikwethia atia ketha munya bwatu wa 0 boga Mungu ketha krito bwatu wa 0
na kinya kawira nawe gethowe ibuganda kawira gethowe iwato kethi atia kenda bwana mheshimiwa Kaimbo anto Bamikindori ne ibare yote baya nafasi baadhi atia baitenguye kwa sababu sisi sote tunalipa ushuru. Kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.